India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Laka Sni. Karasha hne kesni kalanang penkesan halor ke Jingphah sipai sepo Ukraine. Dak baong ba ke Jingphah hiar Thma Jong kiri sepni se Kiev kapin I kesien jam balashim dak Moscow ban pinkhot ya baro ki sipai nakari bemarjan Jongka besong hok. Unong aiktin ke Kremlin u Dmitry Peskov ulakinno ya ke European Union halor ke Jingpin I ke Jinglong bom sngo tenat na ke bentar ke Russia bad ongru ba ke Jingphah hiar Thma sepo Ukraine kalong ke bema shibun. Ya kene u Peskov ulapin pau halor ke Jingthmu Phah hiar Thma sepo Ukraine kenang bakin la banyadai lade na ke Jingsha hiar Thma ke bahe tam jong kari Europe adu ke Thma ba ke baar. Na kaliang ke Moscow, kalau ong bela penlong ke jing khenra ke bakar pangling baki bor sipai, kenang banla banyadai kiri upat ba. Haba ai jing keren cikilat pathai kubor, klem kino ki sakhi satar ki babiang. Upeskov ula ong, baki bon kinong Ukraine kila sya pindan kam kum ki ste. Katai ke ba ula ong, bakadei kakam baman bela pindan kam di kinong sensyar ke Ukraine. Ula shimru yaki, kum ki lanat ki basya ya lambak laling ba kinong sensyar. Upeskov ula ongru babuan kinong Russia kidani ki bahayan hasam hapo Ukraine bat kidan ke jing sngaw khya ke bajur ya kane ke balaja ha kate ke jaka ha ke wei pat ke benta uni unong aiktian ke Russia ula kentat banya thu halor ke jing julor bat ke jing do syakal yang kisipai ke Russia kata ba kane ke jing keli ke dai ban ra syakatanat ya dari Syuk ula kentat ru ban pensyai ha kebayadai bat ke jingkren jong Presiden Vladimir Putin ha kene ke bekut tayo ya ubala kentui ke Russia bekan long ke belah penkre ha kebayadai ki bor tiar Thma nuklear. Lani ban keren halor ke pang la kadon em ke jingma ne ke jingele apden ke Russia bat ke NATO. Hakawai pat ke benta haksin ke beningkong na kaliang ke US kala minjor na ke benta ban penpoi ke tiar siat namding syapo Ukraine. Lale ikni si benta jong ka ajing erap bala minjor da ka White House ha kani kesni thok diang balala. Na kaliang ke Germany ru kala phasan spa teli ki Stinger missiles na lor ki wei pat ki tiar ya pom sya katai keri ke bladan hapadeng ke Thma. Ki wei pat kiri kila kular ban pha jing erap iki kenthop ya ke Sweden ke Finland kat ba ke Lithuania kala dep lupa ban pha ki tiar ya pom syapo Ukraine ha ke jingelang bikilat pathai khubor ha kesni ublei balala. Kementri rang bakdo ke Sweden ke Magdalena Andersson bat umentri ya dari Uhaltvis kila ong baka Stockholm kin pha hado san hajar teli ke tiari pom anti-tank san hajar teli unit kiriam yakun san hajar teli helmet bat shilak lai san hajar ki song jingbam shaki sipai ke Ukraine. Hakawai pat ke benta ke European Union kelapin krek biang ikinong Ukraine ki bala Phet ne ki Thma bekin shong kin sa bat kin trei kin kta hapo ki ar punyo tli kiri jong ka blok hado lai snem kin thi ong ka he ka EU bat ki he sarkar ka France kata ada ka baai khublei ker pangru iki volunteer hapo ki jeka khapot ki bala priang so phai ki kinong Phet wir